Pemirsa, made ada utawi sanes sampun kasub pinaka sang maestro patung Garuda margiang upacara pelebon majang ibu nyane. Upacara pelebonan puniki sepisanan antuk margiang ngaben masal ring Banjar Pakudui Kedisan Tegala Langgianyar. Nemonin Rahina Buda Paing Klurut tanggal 4 September kali tali 19 kemargiang upacara pelebon ibu saking Madiade sanes sampun kasub pinaka sang maestro patung Garuda. Madiade okan sang palatra mausang ibu nyani jero mangku rantin sede ring Rahina tilem mekatah kali Rahina sadurung Rahina kuningan. Sedurung nyani jero mangku rantin sampun nanin karawat oleh dokter mawinan pinyukan rematik. Pinaka sang sane paling kelihan ring pasemetonan Mahagotre sanak saptersi pasak gel-gel aan Pakudui anggan nyani kuantu oleh para krama panti antuk ngerereh dua seayu sawau sida ngemargiang upacara palebon ring tanggal 4 September kali tali 19 genah sang palatre ring Banjar Pakudui Kedisan Tegalalang kekan tenang sampun kakosakin krama sane jagi nyaringin pemargin pelebon nuju setre. Wayan gede sentana pindah ke pemangku pura Prajapati Desa Pekraman Pakudui Mausang pemargin upacara pelebon sane mangkin sepisanan antuk ngemargiang upacara ngaben masal sane kami letin oleh 16 sawe rumasuk saking angga keluarga Madiade. Dudonan upacara palebon sampun presiden memargi antar anut ring tetujuan upacara pitrayatnya. Sane jagi pacang kegesang kadi mangkin inggih punika wenten pewilangannya 16 diri molas punika saking kramo sane asiki punika dane jero mangku kadi sapunika ini pemargi sane molas punika ring sajeroning desa Pekraman dane jero mangku kasuk serah ring Paibon Dwe Titiang selaku pengayah ring Pura Prajapati Desa Pekraman Pakudui ngiring niki wenten penglingsir titiang gumanti sida-sidaning hantar sida-sidaning labdo karya kasidaning don sami sane karapan inggih punika sang pitara sida-sidaning nyujur sunyoloke. Ngangganin keluarga Madiade ngaturang panyuk semaning manah majang krama pengempon pura panti gegel aan talar krama desa adat Pakudui sangkaning sajeroning wantuan sanes sampun kaician luire merupa material moral wiadin manah Madiade talar mepengarse melarapan pemargin upacara ngaben masal puniki sida nincapang karumaketan antuk rasa persatuan krama desa adat Pakudui. Mantu kering kramo pengomong panti gegelaan dari manapun berada dia ngaturang suk semaning mana apakah itu bantuan ide dan material moral pemikiran suk semaning mana aturan tiang sareng juga aling benesan tiang Pakudui hanya tiang bisa matur ngaturang suk semua mantan ini apa wantuan duena apakah itu berbentuk apa saja yang kira-kira tiang ngaturang sok semua mantan bang yang mungkin idonis kalau sana kalau mau pico napi wasana napi ini kepakaryaan idodane niko jadi kepulihan asmonika. Sesampun rauh ring setra adat Pakudui raris kemargiang upacara tirta pagesengan manah toye kelanturang upacara ngeseng kadulurin antuk pemelas pasan ring samian serana upacara dudonan upacara ngaben masal kaenter oleh pemangku pura Prajapati Indra Miwah Indrawan Bali.